Oke ya. Siapa yang bisa pulang? Baca. Coba. Baca aja. Nggak usah. Kalau salah nggak masuk neraka. Coba. Ini mau ke sana. Nah, kamu jadi Salim, Mr. Sofyan, Nikon. Coba. Alim. Ya, coba bagus tadi. Awesome. Beautiful. Beautiful, ya. Oke, coba satu sekian. Take this and The plants and taken care carefully. Wow, stop. Every morning. Plants are clean. Oncil nyanyi itu dewasa yang baru sadar. Once a week. Nah, lagi coba nih. Yang gede nih, jangan kalah lagi ya. Coba kamu Alim, Mr. Sofyan, Nikon. Coba Alim. Ya bagus suaranya, dengar nggak tadi suaranya? Dengar orang itu. Capek udah habis dialognya nggak dengar. Coba ulang lagi tadi. Nah. Baca terus. Masa palu? Baca dulu. Wow. Ya, wow. Yang penting wow-nya ada keren. Wow gitu. Wow. Your garden is awesome. It's beautiful. Beautiful. Ya. Malu dia. Masa malu? Anggapnya kita bule nih, luar negeri nih ya. Stop. Thank you. Nah. Thank this heart. Taken care carefully. Nikon. It's also clean and neat. Ya. Sampai lagi mana? Sampai. When hang that is Every morning. And the plants are clean. Wash. Nikon. I love this Place. I love this place. Oke ya. Siapa yang bisa pulang? Baca. Coba. Baca aja. Oke, taruh gula, sugar secukupnya sesuai dengan selera. Sugar, put sugar of taste. And then garam sudah, kemudian cabai. What is cabai in English? Salt. Apa tadi? Yes, salt pepper. Put salt peppers. And then gula. What in English is gula? Green. Nanti bisa kita coba makan enak.
Thank